Velkommen til København. Af sikkerhedsmæssige hensyn, så bedes du beholde sikkerhedsbæltet fastspændt, holde stolryggen om bordet opslukket og holde midtergang og nødgange fri fra håndbagage, indtil skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Når du åbner bagagehylden, så gør det forsigtigt, så bagagen ikke falder ud. Og inden du forlader flyet, så bedes du tjekke sædet, lommen og bagagehylden, så du ikke efterlader noget ombord. Rygning, det er først tilladt, når du befinder dig i et rygeområde. Kaptajn og besætningen håber, du har haft en behagelig flyrejse med SAS og Star Alliance. Vi siger tak for den gang og håber på et snarligt gensyn. Ladies and gentlemen, welcome to Copenhagen. For safety reasons, please do remain seated with your seatbelt fastened. Keep seat bag and table upright. The island emergency exits free of cabin baggage until the fasten seatbelt sign has been switched off. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out. Before leaving the aircraft, remember to take a last look in the seat pocket and overhead compartments so that you don't forget anything on board. Smoking is only permitted in designated smoking areas. The captain with crew hope you had a pleasant flight with SAS and Star Alliance. We thank you for flying with us today and welcome you back again soon.